ljudi, dobrodošli u prvu epizodu. Ovo je veoma poseban klip, a taj klip zove se Pitanje i odgovori. Ja sam postavio na Facebook stranici, valjda sam postavio, ne znam, pitanje i odgovori. Oni su stigli samo 10 pitanja i svi sam 10 napisao, neću ih pokazivati, pokazivat ću ih. Evo ga, to su ta pitanja, ja sam ih napisao, ali možemo da ih smanjimo. Pa da krenemo sa pitanjima. Andrej Latković pita da li čituješ sa subovima. Ne, ja samo snimam gameplay i dobijam subove. Drugo pitanje, Marina pita da nije malo rano za YouTube. Ja mislim da za YouTube nikad nije rano, možete početi od 5 godina, ako znate naravno šta je YouTube. Treće pitanje, Lazar Ugljarić pita da li igraš GTA 5. A brate, kako pitanje, pa nemam ni kompa kamoli GTA 5. Meni jedva ima 3 GB, ne mogu da igram standard dipa kamoli GTA 5. Četvrto pitanje, Ilija Mesi, igraš li Minecraft? Igrao sam Minecraft jedno 3-4 mjeseca sigurno, sve dok nisam menjao sistem. Kad sam menjao sistem imao sam velike probleme i dan danas ne mogu igrati Minecraft. Pojavim se nešto, rastura pa rastura. Ne mogu igrati Minecraft. Peto pitanje, Cimer bre, da li voliš voće? Volim voće, često da jedem, najviše volim mandarine, druge banane, treće jabuke. Šesto pitanje, mi smo ti junaci pita, da li imaš Minecraft? A brate, odgovorio sam u četvrtom pitanju da imam velike probleme sa Minecraftom. Ne mogu igrati. Sedmo pitanje, pa i vrlo zanimljivo Facebook ime drug sa listice. Drug iz detinjstva. Mnogo drugova iz detinjstva, jedan drug koji mi je priloga za srce, Aleksandar Jancić. Ostavit ću link u deskripciji od njegovog kanala, morate posjetiti kanal. Idemo na osmo pitanje, Sergej Milovanović, omiljeni youtuber. Volim Cileta, volim Miksu, volim Servijana, a volim Jasrštajna, ali na prvom mjestu Muđa. Deveto pitanje, ko si ti, tako mu se zove Facebook ime, da li te zezuju zbog YouTuba, većina me zeza, sem oni koji ne znaju šta je YouTube, koji su veliki retardi. Ako vaš drug mlađi od vas ili stari ima YouTube, nemojte dozvoliti da vas đava natera da ga zezate. Mene gdje god, čak mi veliki zezaju, meni to prija. Znaju da sam poznat, sam imam neke fenomenalne drugare koji znaju šta je YouTube, koji imaju velike srca i neće da me zezaju. Aleksandar, Milan Jancić, Saša Jancić. Znači, od svih ti ću ostaviti link u deskripciji od njihovog kanala, morate posjetiti njihov kanal. Oni su drugari od srca, velike pozdrav za njih u ovom klipu, baš za njih, direktno za njih. Od mene pravo za njih. I deseto pitanje, ljudi, koliko suba imaš? Ljudi, ne mogu verovati, ali kad sam napravio YouTube kanal, uvek sam se bojao. Imao sam bezbroj kanala kao prvo, imao sam Nikola Bogdanović, koji imao Full TV i Serbian Games Nijel. Sad odavno najstariji mi bio Nikola Bogdanović. Tu sam imao 2, kad sam pogledao taj kanal imao sam 7 subscribera. 7. I uzeo sam naravno taj kanal. Sada imam 17, prešli smo 15 subscribera. Hvala vam puno. Znači, svim ljudima
veliko hvala od srca što su mi dali subscribe i hvala meni i mom radu što idem na dalje cifre. Ja mogu se kladiti u bilo što, znači bilo što na svetu, da ću već sutra imati oko, ma neću vidjeti iznenađenje, znači imamo 17 subscribera, 17 subscribera. Ljudi, i vi, i ovi koji me sada gledaju, koji nisu subscriberi, obavezno da se prijavite na moj kanal. Ako se ne prijavite, biće, boga mi, neću kažem, ali biće. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Sada ću da vam prenesem ta pitanja, evo ih. Ajde da beži bre. Evo, to su ta pitanja. Ljudi, to je ono to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo vrlo uskoro.